Adilce Tadai Singgara menjadi berita urgent Adilce otak mengas Kazakhstan bu Sakeng Aizano Kukutangas Pengatosin Hamircing Atswidging Irkisahan Adilce Tadai Singgara menjadi berita urgent otak mengas Kazakhstan bu Sakeng Aizano Kukutangas Pengatosin Hamircing Atswidging Irkisahan Adilce Noirohi Bertani Dara Irte Judin Zohar Tau Gidra Menjadi berita urgent Adilce Noirohi Bertani Dara Otam Botangas Pengatosin Hamircing Darchanding Khudra Botangas Kukutangas Arsyad Bono Sibuk Grigori Hirbayo Adilce Noirohi Bertani Dara Zohar Tau Gidra Menjadi berita urgent Otam Botangas Arsyad Bono Sibuk Cibik Maksaro Kukutangas Kazakhstan bu Ojek Boltin Adilce Noirohi Bertani Dara Zohar Tau Gidra Menjadi berita urgent Adilce Noirohi Bertani Dara Otam Botangas Arsyad Bono Sibuk Cibik Maksaro Kukutangas Kazakhstan bu Ojek Boltin Adilce Noirohi Bertani Dara Otam Botangas Pengatosin Hamircing Gatot Rahim Gatodak Kukutangas Pengatosin Hamircing Irtna Tring Batirtin
devçeyin Ayrohi Beristan edara Zong Harun Taungit Gramin Çinki Beristan Urgitstin Odan Bodan Gasman Gadosin Tamirçin Darçandin Kudru Bodan Hukutan Gasar Şadban Osimuk Grigori Jirbayo Zong Harun Taungit Gramin Çinki Daragi Beristan B devçe Nadey Singit Gramin Çin Hukutan Gasar Çörsün Mongodosin Tamirçin Batling Nyambayır Sutırço Anogari Aslan. Ladies and gentlemen, on the map B, winner is Nyambayır Batır Mongolian. B devçe Zong Harun Taungit Gramin Çinki Beristan B devçe Odan Bodan Gas Mongodosin Tamirçin Gadodırhin Gantodak Hukutan Gas Mongodosin Tamirçin Ertno Atring Batirtin. On the map B, we are starting the qualification round in the men's weight category 125 kilos. Gantodal Akbadrach and Batırdın Irtmatır Mongolia are requested to the map B. B devçeyin Ayrohi Beristan edara 20 hayır kilogram Çinki Beristan Urgitstin B devçe Bin Ayrohi Beristan edara 20 hayır kilogram Çinki Odan Bodan Gas Mongodosin Tamirçin Tımuraqtin Mungin Şaga Hukutan Gas Mongodosin Tamirçin Bodring Badr B devçeyin Ayrohi Beristan edara 20 hayır kilogram Çinki Odan Bodan Gas Mongodosin Tamirçin Tımuraqtin Mungin Şaga Hukutan Gas Mongodosin Tamirçin Bodring Badr Ladies and gentlemen, on the men's C, winner is Baldan Tzyzhipov, Russia.